voin hi April ni somni le pakua sangni le somni pahni zirtop ni ania tukin zinga wareng te o chanchin buina tual chung chanchin na tarlan te karon chet chok le don ani foreign compensation la chuak lo asam chana wareng teram tel NHIDCL chuan Mizoram le Assam state a foreign siam turin ma lameka silchara tanga sairang thenga leidan turpo ruahman na siam felin package ranchana da ania Assam lam hian package 1 le 2 an changa Mizoram lam hian package 3 atanga package 8 sairang thleng achang ani tundin muna hian Mizoram atanga bultan na package 3 wareng tele no chimlong chu engkim pei fel ani to a NHIDCL lam chuan unapproved tonia thudon ania ramlak tur nei tu tan hena po compensation chu unpack thoi rin ania heti lai hian unpack hun tur tak ero ala hriat theri lo thungani NHIDCL lam hian package an thenda chungchanga engemo harsatna ompal thei thil oma package 1 le package 2 hi Assam sarkar lam chan le Assam lamina compensation unpack tur ani dona Assam lama chuan Kachar DC Nuaya Competent Authority of Land Acquisition Kala 10 heng ramte hi anen fiain arin oma compensation pack chungchanga po anni hian ma anlak arin omani hetiang che hian Mizoram lamchan package 3 atanga package 7 hi Kolasip DC office Nuaya Competent Authority of Land Acquisition Kala 10 anen fiale endik ani a compensation chungchanga po anni hi aboipui tu ber anni bok ani NHIDCL lamten package 2 le package 3 in thenna tan waireng te khachung anron manga package 2 top na hi tuna CRPF duty te hmuna tanga te a waireng te lam meter zakwa borwell dei aron o chawa hemi chungchanga hian Kolasip DC officer Kala chairman chuan package 2 in a huam Mizoram chin te chu keima ni in ruam man na kan siama Assam lamten har satnan ron siamarin lo thu asoya tuna Mizoram chin niya ngai package 2 in a huam tel te chu Kolasip Kala 10 assessment nei masak bera ante telvek thu an soibok tin heti la hian 3D ya ti vek ani thu asoibok heti mek la hian Kolasip Kala 10 assessment an ti masak zok chu NHIDCL lamten an pomlo awanga reassessment kalpui le ani khan NHIDCL lamero chuan package 2 huamchin waireng te khochunga mi chu ante du lo ni in soya omboka package 2 huamchin waireng teram chunga huan nei tu te hi an vai mi som pakhat an nia heng mi te hian compensation hi Kolasip Kala kaltlangin an la don ti thom ombok ani Kolasip Kala kaltlangin compensation hi huan nei tu ten lodong po ni se Kachar lam Kala 10 documentation an boipui vek don di na langa Kachar DC silmangin waireng teram chu enfi ani dona ram nei tu te compensation dil zong po Kachar DC in approve don ni in alanga hei hi nakin zela boina la siam theini in alang bokani hemi chungchanga hian comment lem han pek ve rule ni in ka hria chuwang chuanin ka thiam ang tokin comment han pek ve kan du dewa four lane ron kal chungchanga package chendana hianin tuna package 2 ina huam chin hi Mizoram chin nia kan ngei aron huam pha ka wang hianin nakin nuwa boina achuak lawang ti po soi the ani lawa tuna package 2 ina aron huam chin hi karon tarlan ta kang khanin wareng te police check gate thlang do mai kha ania tin hei hianin CRPF camp Mizoram Enkol le Mizoram IR camp te otostan te wareng te 1 visit na in munan the na mun aveng tharan din na mun in somsari chuang om tura man lak mek na mithen khate po anom to na mun chu he package 2 hian ran huama tundin muna hian mi som pakhat borvel chu he package 2 hian huam ni in ngai ni ma sela ani na taka chuanin package 2 kaldan turi thlak ani ta ka wangin hei ai hianin mimal ram ati chet tur hi tamjok turang ai ania package 2 kaldan turma sa chuanin waireng te tlang dung mar lama tangin ramngo tanga ron kal turania hemi anga chu chuanin tunami som pakhat borvel te hi ati chet turang ani ta a heti la hianin
package tru hi akal dan tur hi Assam Forest lamin clearance an pek theilo awangin National Highway pa ngai Silchar Trubagaro ta hianin National Highway hemi 4 lane kong hi aron kal chhole don ni in NHIDCL lam hianin an soitoa chuwang chuanin he package tru kallan tur thlak ani wang hianin tuna wareng te 1VC te na raman thena mun po hi aron latil chho to don ta hemi te ne ngai to phei hi chuanin 4 lane ina aron ti chet chho tur wareng te khotwal mi te in mun lo ram hi som pakhat mai ani arin om lova kong puidunga te po in mun in pe karam te the chho ani ta ka wangin heya hian tam thei don ni na langa chuwang chuanin package 2 then na hi adik lo ni in ke chon ka hria nakin zela buine te po la thleng thei ani a package 2 le package 3 in then na mun hi son thlan thei ni sela atuna CRPF Mizoram te na anom na china hianin package 2 hi top mai sela chuan package 3 hian chunjom sela hemi chungchanga hianin buaina tur omina langlawa tin documentation zong Mizoram chunga kan ngeya package 2 huam china documentation zong Assam lamin anong khoi chuanin Assam hianin nakin hu zela chuanin hengla hi kan ramani documentation 4 lane tur point ke mani kachar DC ten compensation engkim kan buai pui veka chuwang chuanin hi kan ramani ati in document an nei theya chumi ven na tur po chuanin hemi package 2 then na hi adik thein ka hrilawa chuwang chuanin kan sarkar po hian hemi chungchang hi ngun thluk zokin ngei to sela thile thau pola kan bei kan lo sual chua tostan tun ma zong akut kan thlak theilo na hmuna po tuna chuan in hmun kan thria kanom mek to ani sila hianin hemi highway kongron siam thar turina package 2 ina Silchar lampang chana waireng te ina kan ram lak thar ho zong an ron lia khule tura hi adik lawa hei hi ngun taka ngai tu angaya chuwang chuanin kan sarkar po hianin hemi chungchanga hianin chakzokin mala sela package 2 le 3 in then na mun hi tidang lam turin theitop chua se a tha lein ka hriani khati jong khang comment kan pe ni sela news tanga kalleang venglai retailer thlak tum na om tunai khan waireng te 1VC huam chunga retailer then khatte chu an tho thei hun atop to awangin renew emo athar emo a thlak tura ti ani a hedi lai hian retailer deal thar hi an om lova angai te thofin an thokle don niya dan lain venglai retailer ero ruling party mi le sa then khatten angain thokle tura anti lain party chunga tang thawin venglai retailer ni tuma aruka mala anom ni a thudon ani a hemi awang hian venglai retailer na thokmek tu te chuan an thok zom don lo ni in thuthanga ombok hemi chungchanga hian retailer na thokmek tu te chuan cholsan an poiti lo thu soin party chunga mi ten thok chun zom le tur anga an soi mu nu a an mani po hriat tir le chuang lova midang thok tura an lo ruat mai chu an hriat thiam lo thu an soya aru ka rala in phiar kher lovin thataka soi ho mai ni se chuan hriat thiam na chen a om tur thu an soya hei ba ka hian venglai retailer tur ani angin venglai mi le sa ngai thok tura ngai ani lain vengdang mi venglai retailera ration card po nei lo ten an thok dai tur chu thil kal phung ani lo thu an soya ma ni ration lak na ni lo vengdang mi dai tho tuma mala an om chu an hriat thiam lo thu an soi bok ani instructor to ruat Mizo Cultural Club waireng te chuan tunai khan committee an neya he huna hian lamjir chungchanga instructor atan tlangwalal chuan moya saivat te chu an ruat thar MCC waireng te committee chuan member lak thar chungchanga itoin member ni du tan member lak thar ni se antia membership fee hi athar tan cheng som thum le a hlui tan cheng som ni lak ni se antibok vaccine omri lo waireng te CHC ya thok tu ten COVID-19 vaccine an pek thin chu vaccine no om to ri lo awangin an chol ri don ni in kan thu don na chona soi chess tournament Kolasipa Mizoram Open Chess Tournament chu voin hian zo felman be se ani a waireng te tangin puke larin kima zelen vengle
pusi lal threzo la chimveng te an tel ve ani kumpuan hongdon zanindar sari le achan ve hian filveng branch YMA te chuan YMA kumpuan ramle nam hum hal ti chu a honna hun an mangdona kumpuan honna hi Central YMA President Pulal Ngetan aron nei don ani he huna hian filveng branch YMA te chuan mipui atam theiang berkal turin an nge na zai thiam tak tak an ron kal tel don ni in an soibok meeting son vaireng te SDO civil pu neng thian la chuan voin chawhmadar som pakhat hian vaireng te khochunga village council member zong te tan meeting akofa heti lai hian scholarship DC lama program poimo dang om le thut sia wangin voina meeting nei tur chu karthar ni ni thlanga sangni le somni pani thotan ni chawhmadar som pakhat hian ason le ani golden card link golden card le other card chu mipui te mamona wangin voin hian vaireng te health and wellness center banglavenga ti thei ani tur thu thok tu ten an soi police station report nimin khan vaireng te police station a FIR thelu om lova tangkol lai an nei lo bok ani vaireng te police te chuan nimin khan ramria boruak thalo engma om lo thu an soi bok voin tuisem dan tur chimveng second line IOC Sehapui Road Kongthar Tlang Nuam le Filveng department lam chuan a thu langa ti dang lam the aniang an te bok